Festival italijanskog filma održava se ove godine do 26. maja, počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci u okviru drugog izdanja Nedelje italijanskog filma u svetu i to kao deo obeležavanja 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Italije i Srbije i 10 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva između Rima i Beograda. S obzirom da festival počinje danas, važna informacija je da će ulaz na festival prvog dana biti besplatan. Publika u Srbiji imaće na raspolaganju 10 italijanskih ostvarenja u Jugoslovenskoj kinoteci, a kao prateći događaj festivala predstavit će se film Piranen koji je osvojio Srebrnog medveda na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu. Snimljen je prema romanu čuvenog pisca Roberta Savijana koji od 23. maja počinje i sa prikazivanjem u bioskopima širom zemlje. Specijalna gošća festivala biće Lučija Nigri, scenografkinja angažovana u brojnim produkcijama u Italiji i ona će održati jedno predavanje na Fakultetu primenjenih umetnosti, a publika u kinoteci također će imati priliku da je vidi.